باب قول الرجل للرجل ويلك. إمام ماكي رحمه الله باب دمل قال هنا أري سنغولي مودون قول الرجل nde gorko wi'antama nde gorko on wi'anta lirrajuli wonan nde gorko goo waylak. Ngol ɗo konngol eɗen anndi ko woni firo wayl. Kono woni firo wayl waylun lilmutaffifin fawaylun lilladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Idan waylaka bone maɗa ma ɗum wayhaka e kala konngol nandutugol e ɗum ɗo nde neɗɗo wi'anta ɗimmo mum bone ma, halakuye ma, perdi ma e ko nanditata e sifa ɗiɗo konguɗi. Qala rahimahullah haddathana Musa قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيئن رجلا غركو يسوق توده نسجد بدنة نجلوبا بدن كمم منتج جندي نجلوبا بوچو نجه فونو يبدنا hay fi noon no jaali e wi'egol badana gelooɗi naɓeteeɗi ɗin fi neldaari ka ka'aba. wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillah. nelaaɗo yi goɗɗo no sogga ngelooba bimana naɓugol mba hadiye ka ka'aba. fa qala nelaaɗo maaki irkabu haa waɗɗo mba. faqala gorko on wi innaha badanatun tabiti mbaɗo ko ngeloba bimana wona mba waɗede neldari ka ka'aba. faqala nelaɗo makani mo e lawol ɗimmolngol irkabuha. qala gorko on jaabi innaha badana. qala nelaɗo maki ka lawol tammol irkabuha. qala gorko on wi fa innaha badana. qala nelaɗo maki irkabuha waylak. irkabuha waylak bone maɗa. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة قال حدثني المسور بن رفاعة القرظي قال أودوي سمعت منني ابن عباس رضي الله عنهما ورجل تيغوركو يسأله نولاندا دمو كانكو ابن عباس. تيغوركو نولاندا دمو كانكو ابن عباس لاندولي. فقال غوركو وي اندر لاندال مونغال إني تبتي من أكلت من يامي خبزا bireti wa lahman e tewu fa hal atawadda. hara yomi salligo bimana hara ñamugol lan ɗum ɗo bonnilan salligi on yomi salligo salligi keso. fa qala ibnu abbas wi'i wayhaka kawe ma bone ma. anatawaddau e men salligoto e en salligoto min at-tayyibati immorde e laaɓuɗi ɗi. ko ɗum won ton atatawadda e a salligoto min at-tayyibati immorde e laaɓuɗi ɗi. ana a ñamay ko laaɓi dagi ɗum ɗon bonne salligi o. hana ɗum bonnata salligi. ɗum bonnata salligi. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال قال رجل غوركو وي قال وي كان لاتن رسول الله صلى الله عليه وسلم
yawma hunain ñande hare nde wanno e nde ɗo nokkure bil ji'rana no sella bil ji'irrana fo muɗum no selli wattiburu tawi kanŋeje ɗen condi kanŋe on tiburu ko condi kanŋe ma kalis ko tawata kon tafaka waɗe mulle ma ɓoyle ma ko nandi hen tawi kanŋeje ɗen fi hijri bilal hino e buse bilali ɗe hino e hoore koyɗe bilali ɗen wa huwa tawine laaɗo yaqisimu hiɓe sendude ɗen kanŋeje fa ja'ahu arine laaɗo rajulum gorko wiyeteɗo zul khuwaisira at-tamimi fa qala gorko on wi'i ko alda e hersugol ko alda e helgol yeeso mum ngol o wi'i i'dil nunɗu o wi'ani nelaaɗo nunɗu fa innaka tabiti an la ta'dilu ala nunɗude fa qala nelaaɗo maaki waylak bone maɗa edan ɗiɗo hadisaji ɗi foppet majji annon tarjama on nde kon nun babu qawli rajuli lirrajuli waylak oɗo kalima waylak ma wayhak ma kala ko mofti ma'na makko on ko konngol heewngol dogugol e ɗen ɗe yimɓe ɓe ko heewi kon a taway wowluɗo konngol ngol wona ko konngol ngol faandi ko woni ko o faandi wan noon waylu ko bone nganndi ɗum ka ko heewi kon noon gollitira ɓe oɗo kalima waylak wayhak bone maɗa halakuye ma manana woɓɓe no inna a maayi dama e ko nanditata e sifa ɗin piiji faandare maɓɓe e wowlugol maɓɓe ɗin kalimaji wona ko konngol ngol mofti kon wona ko konngol ngol faandi kon woni kamɓe ko ɓe faandi ndasiɗen wattande hilla ɓay noon hakkil ko wooti kono jama on ala jaɓude ronkude sendude haqqillaji mum ɗin haalale maale darsu naa ɗi noppi faamata ɗi ko aala ka yewtere nden naata kono na kanji nanata almuhim wowlugol ngol konngol no dagi wiyangol goɗɗo a perdi a halkike tawa wona du'agol toragol ɗum ɗon e hoore on tigi woni ko faandi si tawi ko toragol ɗum ɗon e hoore on tigi woni ko on tigi faandi ara dagaki si wona hara ko jojjuduɗo e mum si tawi wona ɗum goɗɗo no innana ɗum ɓiɗɗo mum no innana ɗum weldiɗɗo mum no innana ɗum siɗɗo mum ko ɓuri heewde kon ko rentingol ngol ɗo konngol ko tentingol ma rentingol ma hulɓingol ngol wolante goɗɗo joni o fokkita e ngayka inna amayi imana sa yani e kan ngayka ɗon bone heɓete tawa ko o wowliri ɗum ɗon ko rentingol on tigi andinamo ko hulɓinino yeeso makko san ellala e muɗum nde wonno wona du'agol bone toragol halakuye e hoore on tigi woni ko on tigi faandi ko ɗum waɗi si ɗiɗo hadisaji ɗi ɗiɗi kala ɗi jannguɗen ɗo fof hadise arano on
gorko waɗɗinoɗo ngeloba ɗo mana ɗowɗo ngeloba ma himo soggude ngeloba himo yahude makka ka tamaw makko wonde mono naɓude ngeloba neldari ka Ka'aba ɓay ko dewal o woni wadde ko sadaka o woni mba naɓande o waɗɗotako mba dagaki ka waɗɗomba ko ɗum ɓay nelaɗo yihimo ɗowimba ma himo soggudema nelaɗo inni irkaboha waɗɗomba o inni innaha badana fandare nen ko neldari ka Ka'aba nelaɗo maki waɗɗomba o wi ko neldari ka Ka'aba nelaɗo inni waɗɗomba o wi ko neldari ka Ka'aba ka lawol nayabol nelaɗo inni waylaka kono ngardi irkaboha waylaka bone maɗa mana an a tampay nde ɗo tampere fof yahugol e oɗo sagara woɗɗuɗo hiɗa wondi e ko waɗɗete kon fowtoɗa ha hewtoya an inna waɗɗotako ɗum kono ko tañƴinagol neɗɗanke on wonandema si goɗɗo fokkintini ngeloba ma mummunte naɓugol mo neldari ka Ka'aba ɓay ɗen andi si innama neldari ka Ka'aba wona suundu wona neldede kako suundu konon ko fanda ko naɓugol hirsamba sendana miskinɓe wonɓe ɓen ka haram ɗo andi ɗum ko tawa ɗum e dewe ɗe Allahu tabaraka wa taala sar'in no wona sabu ko wiyete kon neldari fi yoɓugol fidiyatul adha no wona neɗɗo o anniyo tum ɗo yahugol makka ɓay Allah no okkorimo moyen o fewndo ɗo ɗum ɗon ala mana wigol ɗum tigi sooda e ga nayi naɓora ma sooda e ga geluɗi naɓora ɗum ɗon ala ko noon tigi no wawi naɓorde mbuɗɗin sooda hirsa ma jonna société ji no woodi kippuɗi fi muɗum yahuɓe hajjuɓe no andi fi muɗum no woodi ka yoɓete sa yoɓi kamɓe ɓe kippay ko hedditi ko ɓe hirsa ɓe sendita no gasete senditireɗe noon ko noon eɗo baraji ɗaɓɓirte esan mahallu sahide on ɗen nelaɗo maki waylaka irkabuha hadise ɗimmo on oɗo ardolandi ibnu abbas si tawi si ñaami bireti e tewu si salligoto ɓe mana si tawi ñamugol bireti e tewu bonna e salligi ibnu abbas makanimo wayhaka e waylaka ko gotum ko ɗum waɗi foti ko wayhaka on tigi wi'i foti ko waylaka on tigi wi'i foti koko hina ɗin ɗon kalimaji ɗiɗi kalima moftuɗo ma'ana ko ɗiɗo mofti kon fof gotum ibnu abbas radiallahu anhuma o wi'animo wayhaka atatawadda'u min at-tayyibat mana ɗo ko ngalɗo kenen on tigi no wowla kon kalima on hawagol kenen hulɓingol kenen tentingol e ko nande ibnu abbas ɗo koye ngalɗugol ɗo ni wayhaka kawema bone ma mana si tawi kala nde ñamuɗa bireti kala nde ñamuɗa tewu kala nde ñamuɗa maafe kala nde ñamuɗa ko dagi a salligoto ɗi salligiji ma ɗuuɗay ɗum wondantama e fawtere ko gonga ko dewal kono Allah tabaraka wa taala no waɗani en dewal ngal noone no tawata yangi ala e muɗum jon noon si tawi an a inni kala ko ñamuɗa a salligoto ha a yangoto tawi noon ma ja'ala alaykum fi ddini min harajin yuridu llahu bikum al yusra wala Allah sattinana en o yiɗa ko sattinanten kon hoore men esan ko ɗum ibnu abbas wi'animo wayhaka atatawadda'u min at-tayyibat esan en yiɗo gollitiri wayhaka si tawi nono harmuno wowlugol on kalima ko ibnu abbas ɓurayno en andude ɗum radiyallahu anhuma hadise tammo on ɗo hadise ko hadise hulɓiniɗo hadise khawarij oɗo wiyete ra'sul khawarij badrul khawarij ko oɗo woni puɗum ko oɗo woni awdi khawarij ndi kala ɓe wonɗen yi'ude no jogii fikra khawarij no mandeji maɓɓe ɗin no ɗuuɗi hiɗon andi ɗi no tawa e mandeji maɓɓe ɗin honɗum
murtugol e sengol e yeesoɓe ɓen mandeji maɓɓe hon ɗum heeforɗingol yeesoɓe ɓen sabu bakkatuji ɗi hewta sirku ɗi hewta keferankaɗo bal heeforɗingol kala julɗo yanɗo e bakkatu njano tawɗo hewta sirku hewta keferanka e ñaawugol on tigi si o maayi e mum o tuubali ko o naato o yiti lutta e magge no tawa e mandeji maɓɓe weddorgol maɓɓe faamu mo gooto faama hoolagol hoore mum no tawa e mandeji maɓɓe yawagol karamokoɓe ɓe ɗum ɗo fof ko mandeji hawariji min innaali kala waɗɗo gotel e ɗin ɗo ko hawariji kono ko mandeji maɓɓe o ƴetti o andi o anda o no wawi ka o wona hawariji ɗum ɗo fof ko mandeji maɓɓe ko ɗaɗi julɗo koyo reenu ɗiɗoɗi fof majji ɗiɗoɗi fof ko lundi ɗum manhaju salaf ko oɗo noon woni président maɓɓe on oɗo wiyeteɗo Zul Khuwaysira at-Tamimi ni woni ko o wiyete kanko oɗo bonɗo bewre ko haa ɗo bonugol needi e majjere ko haa ɗo ko yimɓe majjuɓe kono hiɓe sikka hiɓe gandi ɗi hiɗon andi hadise on kono imamu rahimahullah o addimo ɗo fii hino e makko kalima wonɗo on ka tarjama وماكي حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجئران أو بالجئران واتبر تيجون دي كان ما كالس في حجر بلال إنه كويد بلال ده وهو تين لا دو يقسم مهم سندو ده كونو هويري ديكو كونو هويري بسندو ده دي eɗen anndi nden ñannde ko heɓino ka Hunayni kon nelaaɗo ko hakkunde homɓe nde sennduno ɗum hakkunde Quraysh ko waɗi noon ɓay ɓe iwri Makka ka fatuhu Makka ɓe yaari ka Hunayn guluje ɗiɗo silmu no ka fatuhu Makka ko hakkunde muslimul fatih mana silmuɓe ka fatuhu Makka ɓen ko hakkunde ɓen ɗon nelaaɗo sennduno ndi jawdi kon ɗoyi ta alifan li qulubihim ka tiiɗingol ɓerɗe maɓɓe kal islam ɓe jonnuno goɗɗo geloɗi temedere o inni ɓiɗɗo an on ɓe waɗani on kadi wano ɗum o inni kaari ɓe waɗani on kadi wano ɗum ko nden ñande seytane naatuno e faalano naatude e ɓerɗe ansar wiya awa ayi on yiyimo fewndo o raɗano Makka tawi o maraka o wona ko kamon o doguno o ari wernuɗo hande ɓay woni jawdi heɓike tawdi sifa mum hari heɓaki o yejjiti fimon onon o waɗani siɓɓe makko ɓen tun tawine laaɗo no anndi ko fiyonno ɓe waɗiri ɗum no heɓa kenen bani adama kominen ɓooyi ka duɗal ɗo kominen sinti ngal duɗal kominen sinti jamiya o hay ɓay saku hoye maaro heɓike ɓay ɗum ɗo heɓike ɓay ɗum ɗo heɓike joni min waɗirama ɓaawo si tawi a sinti duɗal Allah moƴƴori e ma sincugol duɗal a woni ɗon duuɓi sappo a woni ɗon duuɓi no an a heɓali ko haaruma ko saku maaro haarayma hannde kadi si saku maaro jonnama goɗɗo goo tawi kunɗon jonnakama jaka ɗum ɗon deransete jaka haray on ɗo woni ko on tigi janggi kon ɗum ɗon fof on tigi heɓali ko heewi teege muɗum immorde e ayeje e firo muɗum e hadisaji e firo muɗum
e qissaji e firo muɗum ɗum ɗon fof si haarali on tigi ko ɗum haaratamo e siga koye sa koye maaro haaray en koye enveloppe oye haaray en haarata en abadan kono ko ni iblisa naatiranta e neɗɗanke ko ni ɗon addata ɗum woni addude ngerme hoyi haala hoyi koso koso hoyi on tigi si wattanaade Allah faabaaki mo o bonna ko o mahunoo ko o bonna ko o gollunoo ko hara neɗɗanke reenoto e ɗum ko moolana kenen nelaaɗo en janngii hadis ka nelaaɗo sennduno goɗɗum tawi goɗɗo no ɗon ɓe jonnaali mo goɗɗo hakke ko anndi o ɗawaaɗo no moƴƴi ɓuri ɓe wonaaɓe jonneede oyne nelaaɗo kaari noon nelaaɗo fanki o wowli ɗum laaɓi tati on sa nelaaɗo maaki min miɗo jonna goɗɗum mi acca goɗɗo hara mo mi acci on no ɓurani mi momi jonni on kenen arɗo kesum on kenen on ɗon si jonnaaka ko ñaami o artata an noon si tawi woni ko fiiniɗaa kon fof ko wonɗaa ɗon kon fof si ɗawegol saaku hum maaro ma kilo hum tewa accitima argol ka darta hara gonno wiwɗa e ɗum ɗon haray argol on ɗon neɗɗo ngol nafata joni ɗa wakkili oɗa yo ɗawe kanko ronka arde hande kadi an ko tawata haysi a wallinama a piyama a accitata janngugol hande kadi a accitata sunna hande kadi ayɗa wakkili yo oɗa yahu fi an ya ñaama ko noon da'awa on ko noon nelaɗo nawno da'awa on ɗum ko muskilaji ɗen todi subhanahu wa taala yowno ballo meɗen e ɗi piiji ɗo ko min makayidis min madakhili cheytan ko nartirɗe seytani ni idan gorko on fa jaa rajulum gorko ari hadisaji go ɓe tindini fi makko ɓe tindini hay mbadi makko ni ƴumiɗo tiinde yollitiɗo gite o inni riwaya go inni ya muhammadu i'dil riwaya go hadihi qismatun ma urida biha wajhullah o wi ɗo i'dil nunɗu fa innaka tabiti an la ta'dilu ala nunɗude o yawike joni ɓawenni nelaɗo nunɗali joni na kanko konti hoore makko won nunɗu ɗo joni kanko andi nunɗal nelaɗo anda nunɗal andi ko ɗum woni fikira khawarij ɓe jogii faamuji ɗi ɓe weddori kamɓe tun neɗɗo koye reeno ɗum hattirde e reenagol kala nde ɗum fuɗɗi ɓasude yaha e ɓernde ma ñawdir ɗum moolorgol Allah tabaraka wa taala on saahi fa qala nelaɗo maki waylak ko ɗo woni mahallu sahid ko addani kon hadise on ɗo ɓe maki faman ya'dilu ko hombo nunɗata ida lam adil si tawi min nunɗali si tawi ɓurɗo andude Allah on ɓurɗo hulde Allah on ɓurɗo ɓattodirde Allah on si on ɗon nunɗali ko hombo nunɗata koni hande ɗiɗo fikiraji naatiri e yimɓe ɓen yiya fi masala no yani mo wata hay mo anda hay ko wiyete kon ama e khas mutlaq muqayyad nasikh e mansukh e ko nadetata sifa ɗin ɗon piiji o yuwa o tukka o aybina karamo koɓe feƴƴimɓe gurdam muɗum e kurkanagol ngal ɗo gandal anduɓe usul e dawabit e qawaid ngal ɗo gandal o heɓa faamu kanko mana o faamina joni kanko ko kanko woni gando on kanko woni faamuɗo on ɓen ɗon ko majjuɓe ɓen ɗon ko jaasuɓe idan juha noon tawde oɗo wowloɓe hande ɓen ɓe ala fewtodirde e mo ɓe woni wowlude on fi muɗum oɗo noon kanko o fewtodirno ene laaɗo sallah sallam o wi nunɗu ala nunɗuɗo on saaye qala umar
sayna Umaru maaki riwayaji go ko Khalid ibnul Walid wino konngol ngol no gasara ɓe ɗiɗo kala ɓe maako no ngol ɗo konngol ko annon ko ñaaɗuɓe ɗiɗo. Umar wi da'ani accan ya Rasulallah ko ayo nelaɗo Allah on adribu mi soppa unuga dande hadal munafiqi o nafiqijo ɗo ko nafiqijo ni sikki ala la sakka oɗo ko nafiqijo ko ɗum Umar wi accu mi soppa dande o nafiqijo riwayaji go ko Khalid ibnul Walid wino ɗum nelaɗo sallah sallam fa qala nelaɗo maaki riwayaji ɗin hino ɗuuɗi ɗo gandi hadise on ɓe maaki inna hadha ma ashabin lahu o mo wondi e ɗimmoɓe makko na kanko tun kala mo yiɗa woloɗo na kanko tun goy mo mari groupe mo mari groupe ko ɗum waɗi a memay mo tun ko jolo ko wi andata ko hawon to gi hattoyta ɓe fof ɓe immo o no mari wondiɓɓe makko aw maale hara ko nelaɗo makuno fi ashabin lahu ono e nder wondiɓɓe mum mana ko oɗo ko goto e jama ɓe noon ɓe yiwɗa yaqra'una alquran ndo woni muskila on ko gonga yaqra'una alquran hiɓe jangude qur'an ko ɓuri ɓe ɗuɗugol jangugol qur'an ala ko ɓuri ɓe ɗuɗugol julde e korka ala ko ɗum hiɗo andi hadise on nelaɗo riwaya go nelaɗo maaki tahqiru ahadukum salatahu ma'a salati wa sawmahu ma'a sawmihi onon ɓe sahabaɓe goɗɗo e moɗon yawto julde mum nden si eɓɓidirama e julde maɓɓe nden ɓe juulay ha tiiɗe ɗen eɓɓa tufago wa maɓɓe e ɗuɗugol julde ala wa maɓɓe e ɗuɗugol korka ala wa maɓɓe e ɗuɗugol janngugol qur'ana ala ko ɗum nde Abdullah ibn Abbas yahuno waɗugudugol e maɓɓe munazara ka harawra a tawi ɓe mooɓi mo kala mo yi a taway ko ɓawli kon e tiinde nden ko ndewna fofede ka leydi kon e koppi ɗin no ɓangi e makko hakke ko ɓe ɗuuɗi julde kono muhimmu on wona janngugol ngol yaqra'una alquran la yujawizu taraqiyahum la yujawizu ko ɓe woni janngude kon ala yawtude taraqiyahum lookoƴƴe maɓɓe ɗen ndi lookoƴoy kala no mari lookoƴoy ɗiɗoy ala janngude lookoƴƴe maɓɓe ɗen ko janngata kon ko dow ga woniri ka ko ley ga ko dow woni ko ɗengal ngal janngata ka faamu on kon to wonata ko ka ɓernde ka bal huwa ayatum bayinatum fi suduri alladina utul ilm si tawi haala wona ka wole ɗo kan ka hewtali ka ɓernde bi mana hon ɗum ka famaka ko ira'a bila fahmin ko janngugol ko alda e faamugol aye ɓe hunji mutunu ɓe hunji qur'ana ɓe hunji hadis no ɗuuɗi julde no ɗuuɗi korka no ɗuuɗi hande kamɓe heɓe inni mo waɗi bakka to ñano woni keefeer ɓe faalakale wonde keefeer ɗum ɗo no seedintini wonde ala yawtude ala feƴƴude danden hewta ka ɓernde ɓay kamɓe ɓe heeɓi faamu wonde nelaaɗo nunɗa ɓe hoolaaki nelaaɗo sallah sallam mo Allah wonɗo ka dow kam muuli on hooli ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama ɗum ɗo holli ha on to ɓe faami o ɗuɗugol janngugol ko ɓe wondi e ko nandi hen ko ha on to ɓe faami ko ɗo adi hoditortaake neɗɗanke fi janngugol ma labudda faame manhaju on aqida on e manhaju on kono himo hunji himo ɗuuɗi ko jannga na ɗum hoditorte fi neɗɗanke edan yamruquna min ad-din yamruquna ɓeeɗo no yaltude min ad-dini immorde e diina kan
kama yamrugu wano woni yaltirde assahmu kurangal min arramiya immorde e ko kurangal werla kon e mum mo felli mummunte ma mbaroji ɗe gandi kure goo ɗe naata ɗe tufa mbarodi ndin ɗe naatira ɗo ɗe yaltira to ka wano kural ngal yaltirta e ko ngal fampa e mum kon ma ko ngal fella e mum kon ko noon ɓe yaltirta e diina ka sa ari sa wattanade hilla ayiyata kon to kural ngal naatiri ayiyata kon to kural ngal yaltiri ayay to mbarodi no waali no tallo kono ko wonto kural ngal batte kural ngal kangal naatiri ɗon ma kangal yaltiri ɗon sa taskake e yiyata kono kural ngal le ngal naati ngal yalti kadi ko noon ɓe yaltirta e diina ka ko tippude ɗo karamo koɓe go wi'uɓe ɓen khawarij ko heferɓe oɗo hadise ɓe oɗo nokku oɗo kalima ɓe tippi e muɗum buyno inni o naɓe heferɓe kono karamo koɓe go no yaari koɓe heferɓe ko wan noon riwaya go yamruquna min al islam riwaya go yamruquna min ad-din kama yamruqu saham min ar-ramiya ثم قال سفيان قال أبو الزبير سمعته من جابر منني أودو حديث إمام جابر قلت لسفيان رواه قرة عن أمر عن جابر قال أمي لا أحفظه من جاك عن أمر وإنما حدثناه kono no firo mum gom si tawino noon ko innama haddasnahu ndo tindini wo pilasi ɗe mase kadi wa innama andu haddathanahu yewtimen mo Abu Zubayr an Jabir si tawino ko haddasnahu anno ko menen yewti wa innama haddathanahu andu yewti men mo kanko hadise on Abu Zubair an Jabir نعم قال رحمه الله حديث كترون سبو سايون حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير وكان لاتن اسمه عندما كوندين زحمة بن معبد هذه كونيو إنته هذا حديث أدو يا مايا سوكا كسانسugol inde kanela do sansi inde wobbe قال أمي بينما سائغو أنا تيمين أمشي من يهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فوند دم مرة نلا دو فجر بقبور نغبروجي بقبور المشركين غبروجي شركو بن فقال نلا دو وي لقد سبق هؤلاء ko pellet laawi ke ɓeeɗo bi mana ɓe heferɓe ɗo laawi ke ɓe ɓeeɗo ɓe faɗi laawi ke ɓe hayrum moƴƴere kathirun ɗuɗunde nelaaɗo yewti ɗum halasa laaɓi tati fa marra ɓe feƴƴiri bi quburi lmuslimina e gaburuji julɓe ɓen fa qala nelaaɗo maaki laqad adraka haulai ɓeeɗo hefti hayran moƴƴere kathiran ɗuɗunde halasa laaɓi tati ngam ɗum ɗo tindini si tawi goɗɗo o woni kefere o maayi e keferanka ko haray moƴƴere ɗuɗunde laawurima haray moƴƴere nde laawurima no moƴƴere nden ko l'islam si neɗɗo ko o julɗo o maayi e l'islam Allah yurminima o maayi e l'islam ara heeɓi moƴƴere mawnude yo Allah tabaraka wa taala arsuke en ɗum edan fahanat fewndi tani fahanat newi min annabi immorde annabajon sallah sallam nadratu darande ɓe mana no sa ɓe yeƴƴiti hande ɓe ka berɗe ɓe yeƴƴiti fara'a ɓe yi'i rajulan gorko yamsi tawi himo yahude fil quburi ka gaburuji ɓe mana ka berɗe wa alayhi tayno e makko na'lani paɗe ɗiɗi mo ɓorni paɗe ɗiɗi fa qala nelaɗo maki ya sahiba sibtiyatayni ko ayyo wondi ɗo ɗeɗo paɗe ɗiɗi alqi werlo sibtiyatayka paɗe maɗa ɗen ɗiɗi gortu paɗe maɗa ɗen ɗiɗi fa nazara arrajulu gorko on daari falamma ra'a annabiya nde o yi'uno annabajon sallah sallam
khala o ɓortina alayhi paɗe makko ɗen farama bihima o feri paɗe makko ɗen ɗiɗi. Ɗo tindini kawa e fa'idaji oɗo hadis ɗo no tindini yawugol ɗoftagol sahaba en yamirore nelaɗo nen sallllahu alayhi wa sallam tuma kala yamirore nden hewti e maɓɓe. To wannoon yeƴƴitagol makko yi'a nelaɗo andi ko nelaɗo yamirimo nde ɗo yamirore o ɓortiɗe ɗon kisan o feri. Fa'ida goo no tindini wonde moƴƴa naatidugol e paɗe ka berɗe si wona hara ko darura. Wulle no woodi, keeɗe bini no woodi, kontin no woodi, no hulawata on tigi tufo, aray no selli naatudugol e paɗe ɗen ka berɗe fiiɗin gantuji ɗon. Amma ko hina ɗum ɗon kon si tawi ko berɗe dankaɗe tawɗe ɗin ɗon piiji fo ala e majje ko seppugol ta no ɓorti paɗe si naata ka berɗe ko ɗum ɓuri. Kono si tawi woni ko lorratano e berɗe ɗen e ko nandi hen wonon ko lorrata leydi no wuli, no hulawata taw bulle ma kontinje ma keeɗe bini ma ko nandi hen no ka berɗe, aray on saha e natudugol e paɗe ɗen ka berɗe Allah ala e muɗum sabu on lorra ɗon. Ɗum ɗo kaka teddingol wonɓe ɓen ka gaburuji, ko ka teddingol wonɓe ɓen ka gaburuji. Ko ɗum waɗi jooɗetake ka gaburu, tunnintake ka gaburu, paɗe ɗen yaadetake e muɗum yaaɓe e hoore gaburuji ɗin ka teddingol wonɓe ɓen ka gaburuji. Naam. Kono amma si tawi darura no woodi aray no selli natudugol e paɗe ɗen ka berɗe sabu ɗin daruraji. Fa'ida goo o addi hadise on sengoley ngal ɗo damal, hande ko damal gotal janguɗen nde gorko wi'anta gorko waylak. Riwaya o hadise hino ari e riwaya goo ɓaynelaɗo yi oɗo no ɓorni ɗeɗo paɗe ɓe maku no waylak ma wayhak ya ko honno ya sahib assibtiyatayni no ari e riwaya goo kalima on ari toon waylak ma wayhak. Hay si tawi wona on ɗo riwaya o addi ɗo kono on riwaya no wuuti tawa ko o hadise goto tan haray ɗum ɗo fof no tindini oɗo masala goto e Allah tabaraka wa taala famin en faamuji selluɗi o arsika en gollitirgol. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma oɗo darsu meɗen e oɗo risala fanduɗo ɗeri fanɗi bindi mawni fa'ida mawni ma'ana mo julɗo fof haton jini e muɗum e sengo dina mum kan tentini fewno nguɗo zamanu ngu fewndi ɗen tentinigal ɗo damal kadi ngal fewndi ɗen e muɗum. En jangi hadise oɗo hadise mawnuɗo hadise Huzaifa oɗo ɓe innata hadisul fitna ma hadisul fitan, hadisaji yewtuɗi ɗin fi fitinaji arayɗi ɗin ka sakkitorde zaman. Aray alhamdulillah en jangi hadise on ha en gayni yo Allah tabaraka wa taala famin en ko mofti kon e makko wono noon hadisaji hedditiɗi ɗin o arsika en nafitorgol. hara imamu rahimahullahu imo wadde ka lannitode ngal ɗo damal o wi wa qala abul aliya wa qala maki abul aliya. oɗo imamujo ko karamokojo molanaɗo ni e karamokoɓe taabi iyankoɓe ɓe, ko taabi iyankejo mawɗo ni tawɗo karamoko muɗum ko sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam.
oɗo o maaki ta'allamul islama andine oɗo islam. onon ɓe julɓe andine oɗo islamu, jange o l'islamu andonmo. fa ida ta'allamtumuhu, si on andinike islamu on, fala targhabu anhu, wata on rerɗu gani makko, wata on añumo, ta on accutumo. wa alaykum mi yamiri on bisiratil mustaqim, laawol focci ngolngol ɗum woni laawol nelaɗon sallah sallam. fa innahu tabiti laawol nelaɗo ngol al islam, ko kangol woni islamu o. wala taharrafu, wata on oño anisirati gani laawol feewu ngolngol, yaminan ñaamo wala shimala wona nano. wa alaykum mi yamiri on bi sunnati nabiyikum, sunna annabajo mon on sallallahu alayhi wa sallam. wa iyakum mi rentini on wa hadihi l ahwa'i, ɗeɗo beleɗe ɗum woni ɗi bidi'aji. intaha kalamuhu rahimahullah. imamu on rahimahullah o addi oɗo asaru abul aliya, moftuɗo wasiyeji nayyi molanaɓe, moftuɗo wasiyeji nayyi mawnuɗi. o waɗay ta'liq e o wasiye ɗo kanko imamu rahimahullah. wasiye arano on o maaki ta'allamul islam, andine islam o. yonanta julɗo ka o inna komi julɗo, min koye dina mi heɓa, min koye l'islam mi heɓa, mawɓe an ko julɓe, min komi julɗo, min komi julɗo, min komi ɗum yonata. kawe ɗuɗugol julɓe tawɓe anda l'islam. wi'ugol komi julɗo yonata. labudda neɗɗo on andino islam, arkanul islam, arkanul iman, al ihsan, andino al aqida as-sahiha, andino at tawhid. labudda on tigi andino tugali islamu ɗe. tugali islamu ɗen hiɗen andi aranal ngal ko sintirangoji ɗin ɗiɗi, la ilaha illallah muhammadu rasulullah. on tigi andino ma'ana la ilaha illallah, e surutu la ilaha illallah, e nawaqidu la ilaha illallah. dan sa wattani illa ataw a yi'ay hulɓina gongo, a taway hay wonɓe wiide no janngude ɓen si innama ɗo ko woni surutu la ilaha illallah, kono ni sartiji la ilaha illallah, kono woni ko bonnitata la ilaha illallah. taade ko wakkiliɓe janngugol tawa anda ko honno neɗɗo hoolortano e huunde si tawi andande, ko honno neɗɗo hoolorta ala e huunde ko duwaka wonde e mum ko hara anda huunde nden. joni goɗɗo anda bonna la ilaha illallah, mo mari garanti wonde o wonda e goɗɗum e mum, madama o anda ko num bonnata la ilaha illallah. wa joni himo e goɗɗum e mum ta wanda. edan haray ɗum ɗo ko hunde feeñude, ko hunde andande. no woodi dolle wiwɓe ko julɓe tawa hunde koye hunde e islam ɓe anda. tawi noon julɗo no hani andude islam, tugale islamu ɗen, ɗum no yaaji ko mawlana. tugale imanu e tugale mum ɗen, ihsan, o anda aqida selluɗo, o anda tawhidi selluɗo, o anda ko liddi kadi aqida selluɗo on, anda ko liddi tawhidi selluɗo on. wano yirɗen e hadise Husayfa on ɗo, kana nasu yasaluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khayri wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani, makhafata an yudrikani. on tigi anda ɗum. siko o julajo o anda julayagal kal islam, on nun selli ton ko ɗon e sella. siko o remo o anda ñawore mum, o anda simo resude, o anda ñawore desal, o anda ñaawo haqqe hakkude aadeng e mawɓe mum, hakkude aadeng e ɓiɓɓe mum, hakkude aadeng e siɓɓe mum, hakkude aadeng e kawtal mum, wa hakaza. ko andintamo ɗum ɗon ko andina gongol. ko ɗo waɗi o maaki ta'allamul islama, andine o islam. taw on yondino wiigol tun ko on julɓe, on anda l'islam, andine l'islam on, innamal ilmu bit ta'allum. ɗum woni wasiye arano on.
wasiye ɗimmo on fa ida taallamtumuhu fala tarhabu an si on andini ke l'islam o wota on añu l'islam mo andini ɗon o joni ko a julɗo a eɗa janngude l'islam wota ko wonɗa e mum ko a julɗo eɗa janngude l'islam wota janngu l'islam ha gayna aña l'islam ronka gollitirde l'islam ronka gollitirde ko jannguɗa kon lala tawat ɗum ɗum woni wasiye ɗimmo on wa alaykum mi yamiri on bi sirati almustaqimi laawol fewngol ngol woni islam o ko islam o nelaɗo addi on fa innahu l'islam ko laawol fewngol ngol woni islam o ko ɗo waɗi si tawi ɗen torade allah ihdina siratal mustaqim e kala darde ka julde meɗen idan wala taharrafu wota on ooño wota on yiilo wota on selu an istirati gani laawol ngol ɗum woni laawol annabijo on sallah sallam laawol ngol ɗo ko laawol annabijo on sallah sallam sunna annabijo on o fensi tawi ɗum yeeso wota on selir yaminan yarugol ñaamo wala simala wonanano en jangi asar abou darda e ɓaawo ga wiyama asar al qurra istaqimu haka asar on hatti ɗon wasiye tammo on wa alaykum bi sunnati nabiyikum sallllahu alayhi wa sallam mi rerɗini on e dow sunna annabijo mon on sallllahu alayhi wa sallam mi rerɗini on e wongol e dow sunna annabijo mon on sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni wasiye tammo on wasiye nayaɓo on wa iyakum mi rentini on wa hadihi l ahwa'i ɗeɗo beleɗe ɗum woni ɗiɗo bidi'aji tan aboul aliya rahimahullahu ta'ala o wasiyi ɗiɗo wasiyeji nayyi imamu on noon o andinayi en ɗo yeeso ɗo ko homɓe aboul aliya wasino ɗiɗo wasiyeji ko zamanu hongu ko homɓe intaha kalamuhu rahimahullah imamu rahimahullah o maki ta'ammal tasko wattani hilla kalama abil aliya yewtere aboul aliya nden ɗo rahimahullahu ta'ala haada nde yewtere ma ajmalahu kaawe labegol nde ɗo yewtere ko ɗum karama koɓɓe nde wi nde ɗo yewtere no jon ko mulakhas manhaji ahlu sunna nde woni mulakhas manhaji ahlu sunnati wal jamaa manhaju salaf ko mulakhas muɗum wonni ko mulakhas muɗum wonni naam o wi noon kanko imamu on wa'rifu andi zamanahu zamanu makko ngun kanko aboul aliya ko saha hombode o wurno ko hitande wulure e temen fergu ko hitande onde ko taabi ko yirde ɗimmere ndenni ndenelaɗo seedi tan e ɓural khayru nnasi qarni summa alladina yalunahu oɗo noon ko e on qarnu ɗon wurno qarnu ɗimmo o wi taski yewtere makko nde andi kadi zamanu alladi ngun zamanu tawngu yuhadiru himo rentinde fihi e maggo min al ahwa immorde ɗe beleɗe ɗum woni ɗi bidi'aji allati ɗin bidi'aji tawɗi man ittaba'aha wonɗo o wonɗo jokkuɗo ɗiɗo bidi'aji faqad ragaba haray o añi anil islam islam o kala jokkuɗo bidi'a haray o añi islam annum bidi'a wona l'islam bidi'a wona l'islam wona diina annabi ibrahima kon allah noon tigini wa man yarhabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa ko ɗaɗi bidi'a jokkugol bidi'a ko jofoyagal ala ko woniri komoyagal jofoyagal hewte jokkugol bidi'a hunde tawde wona diina nelaɓe na diina nelaɗo men on sallah sallam hunde nde nelaɗo rentini hunde nde nelaɗo andini ko majjere iyaku wa muhdasatil fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala hunde tawde ko lawol naɓaygol e yiite jokka nden hunde ala e kuyete kon safaha jofoyagal hewtugal jokkugol bidi'a naam o maaki
ɗen beleɗe tawde wonɗo o wonɗo jokkuɗo ɗe haray o añi l'islam. si tawi bidi amo o jokki on no hewti yaltingol on tigi l'islam hara o yalti l'islam bil kulliya. si tawi hewta yaltingol l'islam haray o seli l'islam embere on bidi a ɗon o yalta nun haray l'islam na kala bidi a yaltinta l'islam. wa tafsiru l'islam tasko ɗo firirgol makko l'islam on bi sunna sunna o kawini ɗo wa aleykum bi siratil mustaqim fa innahu l'islam ko sunna on woni ko o faandi o firiri l'islam on sunna wonde sunna on ko ɗum woni l'islam. wa khawfihi wattanihi lakadi e hulgol makko kanko abul aliya ala alami tabi'in e hooreɓe tabi'iyankoɓen wa ulama'ihim e karamokoɓe tabi'iyankoɓen ko ɓeɗo wonno ko o hulani min al khuruji immorde e yaltugol ani sunnati wal kitaba yaltugol e sunna on e yaltugol e deftere nde. joni si tawi ɓeɗo hulanama haray ko ɗum wiwɗa fewdo meɗen enen hooreɓe mawɓe tabi'iyankoɓe e karamokoɓe maɓɓe ɓen ko ɓeɗo abul aliya hulani yaltugol sunna accutugol sunna e natugol e ɗiɗo bidi aji tawɗi wonɗo o wonɗo jokkuɗuɗi hara o seli l'islam. tawi noon ko zamanu moƴƴere ngu moƴƴere jaali e mum ngu nelaɗo sallah sallam seeditani moƴƴere ko ɓen ɗo woni ko o hulani ɗum haray ko no wiwɗa fewndo ɗiɗo zamanuji ko ɗum waɗi ɓe yimɓe wiyay ɓe yewten fi julde yewten fi korka yewten fi ko waddata kon annon julɗo yewtetake fi julde ɗum waddamo e goɗɗo so juulata o juulata kono o innata oɗo koko boni woni wowlude oɗo no aybindeme ko ɗum nanta ɓe inna yewten fi jikkuji moƴƴi yewten fi julde yewten fi korka yewten fi zakka kono fi tawhidi ɓe yeytoma terto fi tawhidi ɗum wadday tawolu fi bidia ɗum wadday joni noon nanen yewtere abul aliya nden rahimahullahu taala rahmatan wasi'a anden kadi ko homɓe wonno yewtude nde ɗo yewtere ko e zamanu hongo wonno yewtude nde yewtere andi ko ɗum wiyete calculgol ko ɗum wiyete taskagol na janngugol tun doga feƴƴa ko ɗo waɗi imam o yeƴƴintini haqqillaji meɗen onni wattanen hilla e yewtere nden go'o ɗiɗi wattanen hilla e yewtaɓe yewtere nden tati wattanen hilla e sa'a ka nde yewtere yewta ɗon si a wattani hilla e ɗiɗo fof o inni kala wattanɗo hilla e ɗiɗo fof sa wattani hilla e ɗiɗo fof tabayyana laka on sa e ɓangante ma'ana qawlihi ta'ala ma'ana yewtere allah towuɗon ka o inni ɗon id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin a faamay ko honɗum woni o islamu mo allah landiɗo ibrahim mo allah landiɗo ibrahima yo sifor wa qawlihi e ka allah inni wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ɗum ɗo fof o islamu ɗo fof ko wonugol e hoore sunna o wonugol e hoore laawol annabajo o e kala annabajo laawol makko ngol e fewndo ngu zamanu ɗon ko ɗum woni sunna ɓen ɗon yimɓe sunna moftuɗo huɓutuɗo on noon tawɗo sansetake ha dargal daro ko sunna annabijo men on sallllahu alayhi wa sallam jebbilare ko ne julɗo jebbiloto kon wawata timmude si wona jogitagol tawhidi e sunna abadan tawa kadi ko wona jogitagol seeɗa accita bal ko mayugol e muɗum fala tamutunna illa wa antum muslimun o wi ɓangante kadi wa qawlihi ta'ala yewtere allah towɗon ka o inni waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa andinte wonde jaka ala ko woniri komo yagal e jofo yagal hewtiti accutugol sunna nelaɗo on jokka bidia accutugol diina jokka ko hina diina o wi wa asbahi hadhihi l usul e ko nanditi e ɗiɗo usuluji alkibar usuluji mawnuɗi ɗiɗo ko usuluji mawɗi ni musidɓe julɓe tedduɓe allati ɗiɗo usuluji tawɗi hiya kañum aslul usul ko ɗiɗo wiyete aslul usul daƴƴe ɗe
ɗiɗo ko usuluji rondiɗi usuluji goo kadi julde sellata e ɓaawɗiɗo korka sellata e ɓaawɗiɗo zakka sellata e ɓaawɗiɗo en jangi hadise on ɓaawga nde woɓɓe goo faalano ɓeydutude sattina nelaɗo maako no man rahiba an sunnati fa laysa minni o maaki noon kanko imamu on rahimahullah muallifu on wannasu yimɓe ɓen an ha ganin ɗiɗo usuluji fi gaflatin heɓe welsiɗare wallahi welsiɗare molanade no yimɓe ɓen hande wonɓe jangude ɓen wonɓe jannude buyno welsidi ɗiɗo usuluji buyno welsidi ɗiɗo usuluji ko ɗum waɗi darsu e muhadara e hutuba e ko nandi hen ko ɗum ɗo hani wonde gawaiduji usuluji darsuji ɗi kono ta neɗɗo no janna o jannata tawhid o jannata fi sunna ko himo yewta tun fi jikkuji naam ko e dina ɗum jeeya himo yewta tun fi ɓure himo yewta tun fi julde naam ko e dina ɗum jeeya kono asili ka tawata ɗum ɗon fof no yowi e mum kon koye hoore tawhidi sunna ko ɗum waɗi o maaki wannasu anha fi gafla wa bi ma'rifatihi ko tippude e andugol ɗum ɗo o yatabayyanu ɓangata ma'ani ma'anaji al ahadisi hadisaji arɗinin fi hadal babe e ngal ɗo dambugal wa amsaliha e yeruraji hadisaji arɗe e ngal ɗo dambugal ko famugol ɗiɗo usuluji waɗata ha hadisaji ɗin ɓangana neɗɗanke o ko hadisaji ɗin e ko aji ɗe woni yewde kon ɓangana neɗɗanke o kono ko labudda o fama ɗiɗo usuluji o maaki wa ammal insanu kono amma on neɗɗanke alladi o yagra'uha wonɗo jangude ɗiɗo nassuji wa asbahiha e ko nandi e ɗiɗo nassuji wa huwa tawa kanko aminun ko o hooliɗo andi aboul aliya hari hoolaki mo huuli andi mo huuli imo hulani yimɓe ɓen imo hulani karama ko ɓen cewon noon amma neɗɗanke wonɗo jangude ɗiɗo hadisaji e ɗiɗo nassuji wa huwa tawa kanko aminun ko o hooliɗo mutuma innun deƴƴuɗo ɓernde kanko himo hooli anna ha wonde ɗiɗo hadisaji la tanaluhu ɗi alamo hewtude mana o naafi makko ɗi woni yewtude kanko ala e ko ɗiɗo woni rentinde ko ɗiɗo woni yamirde kon kanko e moye mum ko ɗi woni rentinde kon kanko ala to mana wona kanko ɗiɗo woni yewtude o tawaka e wonaɓe yewtede ɓen si innama jogitoɗen sunna na yen ittu hoore men enen ɗo wonandema en tawaka wiyaɓe ɓe jogite sunna si innama acce bidia na ya ittu hoore ma enami ittu hoore ma ittu hoore an eɓe wonaɓe haɗede ɗum ɓe ko enen tigi wona haɗede ko enen wona yamirede ko enen wona haɗede si tawi ɗa jogiti sunna embere ko jogitiɗa kon koya jogito ha sadda yer ko hedditi a jogaki kon jogitoɗa si tawi hiɗa e bidia ɓay awata ɓiɗen wawide en ala e bidia on hay gotu en ala e lundano on hay gotu ko yen daaru waɗen ɗum ɗo tintorgal meɗen kala ella ka yiwɗen no tintorta noon fi moƴƴintingol ɓandu ma ɗum e coñci maɗa ɗin tintora noon ɗi hadisaji e moƴƴintingol alhaaliji maɗa ɗin na ya inno wona fima ɗum wona yodde an a tawaka toon namene woni wonaɓe yewtede fi mum la ko ɗo waɗi o maaki wa amma l insanu alladi yaqra'uha wa asbahiha wa huwa aminun mutma'innun annaha la tanaluhu wa yadunnu ha tawa himo sikka ɗiɗo nassuji ko ɗi ari fi gawmin ko e fe yimɓe kanu laatinoɓe fa banu ɓe sertino e aduna ko fi yimɓe feƴƴuɓe ɓen ɗi wona yewtude fimo kanu fa banu aminun tawa kanko neɗɗo on ko hooliɗo makrallahi feere allah nen tawi noon fala yamanu makrallahi illa alqawmul khasirun idan no wawi so tawi mo faala yeytade mo sifori ni moynni kanko na kanko ɗiɗo nassuji woni yewtude kanko wonda e ko ɗi woni wowlude kon fimu haray oɗo woni hooliɗo kanko heɓuɗo kanko o famini o heeɓi garanti o gayni moƴƴude o hewti pila fof moƴƴugol ngol oɗo o woni hooliɗo tawi noon allah inni fala yamanu makarallahi illal hawmul khasirun ɗum naɓay neɗɗanki e perdi naɓay mo e perdi ko wan noon kaw hooliɗo wonde o hewti ka hewteteɗon goto ɓeyditantamo hande kadi o jaɓa
ko to faljitatamo o jaɓa faljugol ko anno mo hooli o faljata himo hooli kanko o falja himo hooli ko o mankini ala himo hooli ko ella hon kon wondi ala idan kala wiiɗo mo ka ahi ɗum ɗo ko ella o jaɓanta on tigi ahi ɗum ɗo no haani o jaɓanta on tigi tawi noon ɗum ɗon ko naɓay ɗum e honɗum e pirdi hadise sakkitoron mo annduɗon wa an ibni masudi radiallahu anhu qal hatta lana ciifanno min rasulullah sallah sallam hattan ciifol thumma qala refti o maaki hada sabilullahi ngol ɗo ciifol feewugol janol ko laawol allah ngol ni summa hatta refti o ciifi hututan ciifoy an yaminihi e sengo ñaamo ciifol janol ngol wa an shimali e sengo nan ciifol nanolngol janol ngol summa qala o maaki hadihi subulun koyɗo ciifoy ali ndi koye telenka ñaamo e telenka nano ko ɗatoyni a ala kulli sabilin no e kala laawol min ha e koyɗo laawol seytanum seytanuɗo yadu hindu noddude ilayhi e kun ɗon laawol ɗum ɗo ɓeydi en fensitande yewtere husayfa nden ɓaawa ga du'atun ala abwaɓe jahannam man ajabahum gazafuhu fiha wannon laawoy bidi e koye ko naɓay ko e jahannam na wonande mo ɓe ƴettaymo woni ɓe fero kono madama on tigi notike ɓe ɗum ɗon o seli laawol fewugol ngol o jokki laawi ɓoyliɗi ɗin si allah yiltali mo laawi ɓoyliɗi ɗin kaka yiite naɓata waliyadu billah wa qalane laaɗo jangi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun oɗo hadis rawahu findike mo ahmad wannasai imamu albani rahimahullah no jonni hadise on mana no ñaawi hadise on wonde hadise on ko hadisun hasan aray ko damal molanagal ni musidɓe julɓe tedduɓe koye rewto wondude e taskagol no imam mouhamadou ibne abdoul wahab waɗini noon ta aɗigue e yewtere aboul aliya nden ko toɓɓe molanaɗe ni yo allah tabaraka wa taala faamin en de o arsika en gollitirgolde wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabina mouhammadin wa alihi wa sahbi ajmain subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk